Ovog vikenda se u Boru održava East Weekend Fest, treći po redu. Festival ima za cilj da pokaže da je istočna Srbija vrlo živa u pogledu novih tehnologija i kulture, suprotno našim predrasudama. Nama se najzanimljivijim učinio Fight Club, specifična debata u kojoj će argumente ukrstiti predstavnici Vlaha. Zašto im je ovakvo sučeljavanje potrebno, poverili su Biljani Jovičić. Pripreme se privode kraju. Argumenti su spremni, činjenice u rukama i poneki kec u rukavu. Prvi rumunsko-vlaški Fight Club ili vlaško-vlaški, kako sami objašnjavaju, može da počne. Suparnici nisu navikli na ring, ali na duele jesu. Takmičar u levom uglu je borski lekar koji brani stav da su Vlasi Rumuniji, a u desnom je režiser borske televizije koji se bori da dokaže da su poseban narod koji je na prostoru Srbije još od srednjeg veka. Malo se u Srbiji zna o našim problemima, o položaju ove nacionalne manjine, o problemima koje ona ima. Mislim da ovakvi susreti i ovakav dijalog upravo može da da odgovore na mnoga pitanja koje prevashodno Vlasi, Rumuni očekuju, a i ostali građani koji žive u Srbiji. Sam naziv kao Fight Club, ne znam da li baš toliko primeren, jer to nije nikako i u najmanju ruku klupsko pitanje. I uopšte ne postoji vlaško-rumunsko pitanje, postoji vlaško pitanje. A to se svodi na to da mi kao Vlasi imamo svoje demokratsko pravo da kažemo i govorimo i odaberemo, izjasnimo se kojim jezikom govorimo. Zašto je važno da se rumunsko-vlaški problem reši baš u Boru, oni koji nisu u toj priči ne mogu da razumeju. Ipak, od tog rešenja mogla bi da zavisi buduća etnička slika ovog kraja. Suparnici koji će odmeriti snage ovog vikenda na East Media festivalu slažu se i da njihove posebnosti treba čuvati. Mogu da govorim sa aspekta nekog ko aktivno učestvuje u prezervaciji kulture i običaja kroz određene projekte uz podršku Ministarstva kulture koje sam radio, ne znam, mi imamo već 52. godina kako radimo susrete sela. Susreti sela su praktično mesto gde se jednostavno ti nekakvi običaji i tradicija, u stvari probamo da ih revitalizujemo i da ih pokažemo novim generacijama. Ono što je neophodno za ovu zajednicu da ona opstane, da sačuva svoj jezik, svoju kulturu, svoj identitet, prevashodno znači učenje svog jezika u školstvo, mediji na svom jeziku, znači više sredstava da država rasporedi za kulturu, bogosluženje u crkvi, sve to su oni, da kažem, ključni i gorući problemi. Suština problema je u komunikaciji, odnosno u jeziku za koji se obe struje slažu da je sličan, ali ne i identičan. Ja tu ne vidim razliku. Naravno da ona postoji, zato što imajući u vidu da nikada nismo imali mogućnost da negujemo, kao što su druge nacionalne manjine u Srbiji negovale svoju tradiciju i kulturu, mi smo došli u jednu situaciju da danas, da jednostavno, ako država Srbija ne pomogne ovoj zajednici, da ćemo verovatno za niz desetak i više godina možda govoriti da su ovde živeli pripadnici te zajednice. Zato što je to sukob, uslovno rečeno, sukob između onih koji bi da nas ubede da mi grešimo i da ne govorimo vlaškim jezikom, na rumunskim, i da je to nešto što je veštačka tvorevina, nešto što ne postoji, i nas koji to živimo svaki dan, koristimo svaki dan i to jednostavno postoji i živi na terenu. To je činjenica koju ne može niko pobiti. Prva runda rumunsko-vlaškog duela odigraće se 18. maja u Boru. To neće mnogo uticati na kvalitet života nacionalnih manjina u istočnoj Srbiji, ali će im pokazati da je moguće komunicirati i razrešiti neke dileme i bez bokserskih rukavica. Da li se problem posmatra kao rumunsko-vlaški ili vlaško-vlaški, suparnici se slažu da ga je moguće rešiti, ali i da to ne mogu sami. U Istarskom zaleđu postoje vlaška sela i oni su to proglasili nacionalnim dobrom i ulažu sredstva da prezerviraju taj jezik kao unikum. To je ono što sam malo pre rekao da država Srbija treba da razume i da pomogne vlaškoj zajednici da očuva taj arhaični jezik. Ja ne sporim da ćemo možda za, ne znam, 20, 30, 50, 100 godina doći do stadijuma da govorimo književni rumunski. Možda, ne znam. Ali opet kažem, ja nisam lingvista i vrlo sam rad da jednostavno vidim da to rade
profesionalac. Treba više tolerancije i da treba više razumevanja, a toga najmanje ima ovde u istočnoj Srbiji. Neki put imam utisak da institucije iz Beograda se više otvaraju prema ovom problemu nego lokalne institucije, predstavnici opština i sve one institucije koje su ovde. Kako komunikacija ne bi bila kamen spoticanja, East Media Festival u Boru odlučio je da baš to bude tema njihovog Fight kluba, gde se suparnici razračunavaju argumentima. Ovo je već 5. manifestacija po redu, ali što se tiče East Weekend Festa 3. znači ovoga puta. Svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje, da kaže ono što zaista misli. Te teme uvek budu najinteresantnije. Akcenat jeste stavljen na komunikaciju, jer komunikacija nije samo internet, samo Twitter, samo Facebook, već i takve vrste manifestacija oči u oči ljudi gde mogu jedni drugima zajedno sa onima iz publike da kažu ono što zapravo misle. Ideja osnivača festivala bila je pre svega promocija Bora kao grada koji ume da rešava svoje probleme. Prva neka zamisao nastala je još 2006. godine kada je bio u planu samo jedna velika promocija grada Bora, gde bi se Bor predstavio na najbolji mogući lepši način. Znači da Bor nije samo grad bakra, grad rude, nego da u Boru ima stvarno dosta turizma i lepog potencijala. Osim o vlaškom pitanju, od 17. do 19. maja gotovo 100 učesnika diskutovaće o svim oblicima komunikacije jer je to i glavna tema 3. East Weekend Festa. Bor će tako biti mesto u kom će, osim rude, biti moguće iskopati i nekog interesantnog sagovornika, drugačije mišljenje ili razbijenu predrasudu.